Mayamba Kurumzari, the Virus Impact News, Rajrong Tongmam, Manuhuna Hariba, 360-degree analysis of news and events, Mayamutram Nokchari. Ministry of Health and Family Welfare Government of Indiana, Mamang Chahi 2015 ki February ki Tarik Tara Dagi, Lebag Sigi, State Tara Damaru in a Northeast ki Tripura Amadi, Assam Yauna, Lebag Sigi, State Tara Amadi, Union Territory Ama, Dadra Nagar Haveli Yauna, Hariba, State Amadi, Union Territory Tramatuesida. Mai Park na lebag sigi angang singda kogi puknung dali batin sing se han bagi tamakta ahan ba face ki National Deworming Day pangthok rab matung da handak jahi goina pan India hai batar lebag sin batungna India ke lebag sin batungna state khudi makta koi school da mai tamiba aduga anganwadi center singda mai tamlipa piklipa jahi amadagi horga jahi tarama pan phawgi mudali ba angang sing bu charangna angang koti ar mioi koti habasu yare jahi trampan yorbani mioi koti kuntaret muk की मनुंग दल लेरी बमी सिंग सी कोई deworming की हिदाक टेबलेट प्रेजेंट अबगी कोई national deworming day ngasi लेबाक्सन बथुंगा मणिपुर यावना पांथो करे हारिबा कोई deworming day ऐसी national deworming day से करके दमकता पांथो लिबनो मसे की aims and objective करिनो अदुगा हारिबा कोई पुनुंग दतिन ताबगी लाइना सी करम न थोलकपनो मसे दगे करम न कोई safeguard तोरोगा लेगे दगे हबी मतंग दखने ने गुतंग तंग सी impact news के स्टूडियो दलेंसन रोली बसी joining us tonight on Manung Hotna State Health Services की Deputy Director Obiriba कोई Dr. Hemam Ibem Chani हम तदा Dr. Madam Ibem Chabutar Nokchari, welcome to the show. Appreciate your joining. Also joining us, Assistant State Child Health Nodal Officer Obiriba Dr. Ngangom Boni Devini, Madam Ngangom happening Ngangom Boni Devini. Boni Bisu Taranokchari, welcome to the show. Appreciate your joining too. Ahan ba question see every question will be open. Adum anytime koi Dr. Anina anytime adum pakum bibir pe agane adum ahan ba question jai koi Deputy Director Madam Ibem Chadi hokjarage koi ngasi pangtho kiba koi pan India lebaksin bathuno pangtho kiba National Deworming Day NDD hane khamnari basi masigi nungi wahan tokse kari no masigi aims and objectives se kari hote na National Deworming Day gi nungi oibo wahan thokti akoigi Warm free children are healthy children habani aduga mari lenena akoigi angang sahi amadagina sahi taramapan phawda lariba angang singsi soil transmitted helminth habadi akoigi amot akai lebak lehaudagi sandorapa akoigi khong hambada yaurokpa tin makhal ahum khak lei madudagi angang singsi tin hidak si pizaraga free ohelaga angang singsi gi life si quality life poroknabagi damakta ahan pandam ahan pandam si कोई लेबाक तगी मरोई ना कोई नत्रगा फत्ता विसिंग थौ बदगी अमर का म्याम दगी थोलकपा कोई तीन है बता रहे तीन सी तीन मखल हुमनी मसी पुनुंग द चंगरगा पुनुंग द सुम लैसलगा अंगांग दुगी हेल्थ ता मागी हक्सेल दा कोई फगलपंगम द हाय तारे मदुनी अदु मरोई ना हारिब तीन सिंग से करी करी नो हारिब तीन सिंग से ना मनुंग द चंगरगा अंगांगी नत्रगा मियोई दुगी हेल्थ ता मागी हक्सेल द करी करी करम मोंग दा सिम्टम उलगा काइथर कदगे हाइपतंग तापिय कोई डॉक्टर बोनी Madam na supplement, Madam na hai bigi supplement makha tawjabo ina ko. Habedi akhoi gi National Deworming Day haba sigi initiative se. It was not taken seriously before ko. Adubu but akhoi gi World Health Organization gi reports as well as Technical Committee on Deworming sigi yamna all technical people na in 2009 recommended that there should be at least biannual chahiye mad at least anirak angang khudig makse deworm to wahai bigi recommendation lai bane. But then for some reason or the other we were not able to take it as war footing as we are doing it today ko adugi sida akhoi gi sida natana akhoi gi burden se like India aduga Manipur da so akhoi gi sigi mapping analysis ama tawjai ko habedi madam na ngasai panjagri panbigirba soil transmitted helminths hairiba sigi tin mayam se parasitic mayam se na sigi infection se tawrak payaba angang se di angang khuding maksin infect to bayai na already akoi reports lai jare ko akoi gi soil transmitted helminths ki prevalence abdi adu da lai bedu mapping ama akoi gi Ministry of Health and Family Welfare along with other important stakeholders like World Health Organization, National Center for Disease Control moi ma'am se sigi mapping ama tawjai so the whole of India as well as the whole of Manipur it is endemic so the need of deworming the children was very important aduga sigi deworming to madam na haibi giba worms ahum hozik panjagab da si ahum the whipworm adigi roundworm amadi hookworm sigi worm ahum se khona target tawja bane si soil transmitted helminths se sina taw bane na ko
ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ why suddenly warm ꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ importance ꯄꯤꯔꯛꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ warm ꯁꯤꯅ day cause ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯂꯩꯗꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯛꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯣꯏꯈꯠꯇꯦꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ concentrate ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦꯅꯦ ꯌꯥꯝ lazy ꯑꯣꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ that is a normal thing ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯦ worm infestation may be one of the major reasons ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯅ ꯆꯥꯔꯤꯕ ꯆꯥꯛ ꯍꯤꯡꯖꯥꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯆꯥꯁꯟꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯉꯥꯡꯗꯣ ꯅꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯒꯤ for example ꯆꯍꯤ 2 ꯁꯨꯕ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯅ ꯁꯨꯛ weight ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯁꯨꯛ height ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ already criteria ꯂꯩꯖꯔꯤꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ criteria ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ maybe attain ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ maybe this may be one of the reasons ko aduna moi chaaba thakpada adugi nutritional anemia adugi maruona nutritional anemia haina haizei ko nutritional impairment ani chaaba thakpa mong khenarakpa si myam sina adugi ultimate consequences maybe the long term consequences so high by si short term consequences so high by ko sigi sida moi gi keno se angang sigi physical as well as mental development se sigi se hamper tawbagi chances se am wange ba aduna angang gi like shu tambada moi gi classroom da phajana taaba khotpada si affect tawrak pa yai sa chances yam le aduna moi gi hen angang sigi hoi educate phajana like paraktragadi akhoi gi livelihood moi gi afaba future gi building blocks ngaktani akhoi angang gai sidi moi yumbi akhoi gi future gi yumbi ngaktani adu moi sem kat pai it's very important ko aduna sigi kaino se moi gi se phajana lotion bai ba siam darkar tai adu moi gi not just akhoi gi health aspect or nutritional aspect but overall moi gi quality of life and madam na pangi gi do moi improvement tauna be damakta masigi kaino se program se lokhacha gi bane adu okay akoi nationwide oina lebak chen thungna handa kisin ahan bo oina hairiba national deworming day hare tin se hatok na bagi koi manung koi law da tin taba lere hinjang na bi tin taba lere du ka koi hachang manung da su tin tai ha basi koi ne thoina thoksa da ba tadi tariba asugumba koi gi negligence hai gadra koi indifference kitang lokthok no gi damakta koi Ministry of Health and Family Welfare na lokhalak pa step ni mamang chai degi hokre to mamang chai dedi state tara amadi unit territory ama khatang da experimental basis haiba tare mai to gi me du handakti state pumba da torukli adu matang sida aina mem even jada hangjini si hairiba koi gi tin sing sina hachang da changa matung da masi koi hujiki deworming to base hujik su koi madam boni ta koi ki matam da chahi mad anirak tawgadam ni has every 6 months the deworming sam tok matak tai hai adu masi tok pase sumaina koi gi national deworming day haina chahi gi oina calendar event oina laktringai di akoi tok chapa yadabra masi gi damta doctor una matak tabra unadragana isa ithanda yumda deworming isa gi oina natak ang ji oina tok chapa yabra every 6 months kari masi gi steps do's and don'ts lebi bagi kitang tapi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯋꯥꯔꯃꯤꯡ ꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯋꯤꯛꯂꯤ ꯑꯥꯏꯔꯟ ꯐꯣꯂꯤꯛ ꯑꯦꯁꯤꯗ ꯁꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯍꯤ 10ꯗꯒꯤꯅ 18 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯑꯥꯏꯔꯟ ꯐꯣꯂꯤꯛ ꯑꯦꯁꯤꯗ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯃꯃꯝ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒ chahi amada deworming anirak tawba February and August adagi amu anauba amana hojik National Iron Plus Initiative haina ama mung laeba madugiduna tha taruki angang dagi horaga chahi 98 gi nupi oibi miron ba yariba chahi da leriba nupi singsida akogi deworming tawbigi program yauriba Iron Plus kanada initiative sida piri si iron folic acid su piba aduga kogi deworming si chahi amada anirak tawba aduna kogi hojiki National Deworming Day sidi akoi chahi khudingi tawrakadra haibagi koi asa lei maramdi koi moina hojik mo lauthoktraga su pulse polio tawbudu maina tawrakadra haina di khali aduga akoina hojiki deworming si akoigi program gi sida chaba phangdraga su akoi isana deworming si adum February and August sida adum tawthokpi ba yai aduga anything akoigi February and August marak sidari tha se yamna gap lai tagum tawi akoi tha taruk ki kanoni February day in August pause only tha taruk khatani tha taruk leraga deworming taw haibani okay February dam torba August dam torba adu gidi yare admaina tawbigadabani aduga ngasai gi marak sida amuk tin lerakpa taragadi tin gumba ngang si detect tawragadi marakta adum doctor ga tanaraga tin hidak chabasu kasu kaide deworming tawragasu otherwise akoi gi hujik media da su toina openly hairi ba tablet maming haitare albendazole se adum isana laseraga yumda dum chaja baya bazala masigi kaide albendazole already akoi time already masigi makha da yam research tawjagra bane ko
सिगी मागी क्वालिटी चेक अदगी मागी अखोगी कंट्रोल ट्रायल्स क्लिनिकल ट्रायल्स कया अमा तौग्र मतुंगदा सिगी बिकॉज सिगी नेशनल डिवॉर्मिंग डे काइना हाइबा प्रोग्राम सिदी मास्टर तौरक प्रोग्राम ने सो इफ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम एंड इन फैक्ट वर्ल्ड की क्वाइटली लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम ने ना अदुम हाइबी को अबदी अखोइना सुम अखोई हाइजर को मतम दसो कइना मागे टारगेट पॉपुलेशन 1 to 19 सो वेरी बिग चंक ऑफ पॉपुलेशन को अदुदा सिगी एल्बेंडाजोल से याम अखोइना टारगेट तौदर बेनिफिशियरी से हम चावबनिना प्लस पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम नि प्लस मयाम द नोशन मयाम लेदना हाइबदी गवर्नमेंट ने पीबे हिदाक ती फरम फटलम दबे हाइबगी सम प्री मिसकंसेप्शन इन हाइजनिंग को सिगुम लइबनिना सी टाइम फजन क्वालिटी चेक तौरबा मागी क्वालिटी अश्योरेंस फजन लइरबा हिदाक एल्बेंडाजोल से प्लस याम सेफ हिदाक ने सिदा अखोई याम साइड इफेक्ट लइरकपगी चांसेस वेरी वेरी मिनिमल को मे बी अखोई 1 in maybe million गुम्बा काइंगा सो हाइने को अबदी एज पर द साइंस रिसर्च को अदो एल्बेंडाजोल से हम सेफ टेबलेट्स नि अदुगा मे बी एल्बेंडाजोल चारा कांदा तौरकदबा याम सम साइड इफेक्ट्स अखोई एडवर्स इवेंट्स हाइना हाइजे को मे बी अदुदी नोजिया अबदी ओनिंगबा फावबा को देन वोमिटिंग तौबा अदुगा एब्डोमिनल पेन गुम्बा अदो एमे सिगुम्बा सिना मागी यूजुअल एडवर्स इवेंट्स अबदी साइड इफेक्ट्स हाइजे तारे को अदो अदुगा यामना कनो अइना मयाम द खंगजहनिंगबा पोत हाइ तारे को अबदी सिगी एडवर्स इवेंट्स हाइरगा साइड इफेक्ट हाइबसे सी यूजुअली अखोइगी tin yamna leiramaba angang se akoi hana dagi tin yamna leijaraba angang se ado osida aina marak thana hygienic body tin leiba angang se maybe they may present without any symptoms tin di leiba dugo symptoms ti kem leiba kem normal abdi magi physic ni khang anything adum normal oiba tin di adum leiba ko aduga maybe atopa angang khara di magi abdominal pain gumba adagi pukna ba adagi oning ba organ ba sigumba se magi adagi aina ngasai haijagi ba adi chari gai adum kemta tawkhatta ba noida ba adugumba mayam se magi adudi yamna yam significant signs and symptoms ni ko adu natabada atop adumaina symptoms sulai leita ba su yai ko adu si mayam se da si all me anyone da pija ba yare na koi time di phazana test tawraga pija rak bani aina albendazole side effect ina panjagriba adudi yam already tin laigrab angang se sigi sida already thokal leba so akoina hygienic body tin koi tin hat na hidak se si albendazole se pizza matam da masigi moigi tin jin already station tor amagale ba koi ki intestine ni khangde koi element koi digestive tract haija tare ko si je moi tin jin na pam maga lairamba mafam gi moigi position je change tawrakpa aduidu dagi angang aduga magi mana khong hama matam da thokpa natraga anything adugi tawrakpa matam da my position do change tawrakpa sida maonda pukna ba adugumba gi adverse event side effect thokpa ne ba so aduna akoina haiba habadi angang do tin lairambadagi madugi adverse events natraga side effects mayam do tholakpani and there is nothing to worry albendazole sigi maramdadi yam safe oibani aina hanjan so haijai do ne yam quality check tawraba yamna tawraba pot ne aduna very safe and even anyone can consume it habadi akoi anyone can consume it adu ngasigi akoigi target sidi target adi 1 to 19 ni adu 19 gi mathakta leba adult sing se makoi dadi tinje lei tabjala ara moina sa target gi ngasi pi gi butudi koi albendazole gi 400 mg gi keno dani capacity dani aduga akoi adult ta pija bataragadi 400 mg gi mathakta chaga dabra natraga ani chaga dabra kaino adu khitang habi adult ki habi ai hujik dose ki matang da panjarabada akoi gi target population je 1 to 19 years ni dana so 1 to 2 years angang gai 1 to 2 years in half tablets half habadi 200 mg haija tar then 2 to 19 years or maybe 19 se above ko also ever above the more 400 mg charani the more ani cha adu kumba kem leite dose for 400 mg loina ma okay 400 mg twice a year chahi mad ani rak chaba February da ama August ama adudi August wise da we can expect another campaign ama sumai lak pa yari akoi ju adu anticipate tawjari do koi directive makti phangjadri adu su adu anticipate adum tawjari okay hoje phogi ona directives natraga koi declare law thokhi ba kento leita ba taraga su koi probably August so amuk hana masigi second dose hai batare idak se tha taru khuding gi saga dabni chahi mada anirak deworm to thokadabni na til sa to kadabni na koi gi August so lak pa yari haibne adu hoje phogi ona di madu gi tangdang ba directives te leitri adubu ngasi
पांथोकिबा नेशनल डिवर्मिंग डे की खोंथांग असिना अहान खोंथांग वना यामना चावना लार्ज स्केल दा माई पाकना हारिबा अखोगी एल्बेंडाजोल हारिबा 400 mg की हिदाक सी तंखाय मना चही अमदगिना अनि फौगी मरत लेबा दुगा अनि मथक्तगिना 53 फौग लेबा आंगांग सिंग ता पिजखरे मनु हुन तंग असि खना जरमिबा असि ngasi लेबाक सिन बथुना पांथोकिबा नेशनल डिवर्मिंग डे की मतंग दनी डिवर्मिंग डे सि मरुना कोई मियोइबदा मियोइबगी पुनुंग दा लेबा तीन सिंग असि तीन मखल अहुमनी कोनसाई मेम ना ताकपी किबदा राउंड वम हाइबम ने विप वम हाइबम ने दुगा हुक वम हारिबा वम तीन मखल अहुम से पुनुंग दा लेबनी हारिबा तीन मखल से कोई नॉर्थ ईस्ट की मियो सिंग दे अया मनसु याम लेगल है बगी पाउसु ताजा रे तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोई मनी कोई इंडिया की वर्ल्ड वाइड की कोई इंडिया दा मसिंग यामलबा मी सिंग सी अमोरिकाई देगी नत्रगा लेबाग लेहाउ दगी हाइरिबा तीन मखल अहुम से पुनुंग दा लेबदगी कोई हकचांग की फगदबा चांग से फबंग अबुक्तबा हकचांग दा नतना कोई मेंटली लाइफम थोकपा कोई कैपेसिटी लेक्तबगी मरम याम ओइरी मरम मदुना हाइरिबा फिजिकल एंड मेंटल वीकनेसेस मैम से वाइप आउट तोनुगी दमक्ता कोई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ना ngasi की प्रोग्राम से संदोखिबनी हौदोखिबनी तो हाइरिबा प्रोग्राम से कोई स्कूल सिंगदा ngasi से यंथोकी हाबी पाउता जरे तो ngasi यंथोक्रे से करम मफम सिंग दो ओइदोरिबनो अंगनवाड़ी सेंटर सु यावी हारे तो मणिपुर दे आयामना अंगनवाड़ी सेंटर सिंग सु ngasi की डेट से अनमन लेनद्रे तो मैम खतंग तापि ngasi की प्रोग्राम से करम हाइन कंडक्ट तौखिबि हाब अखोई ngasi की प्रोग्राम से अंगनवाड़ी सेंटर सिंग दसु अदगी स्कूल दा ऑल द स्कूल प्राइवेट स्कूल अखोई गवर्नमेंट स्कूल अदगी गवर्नमेंट एडेड स्कूल लोइना मक्ता येंथोक से पांदम दे अखोई लोइना मक थुंगनबा येंथोक पनी अंगनवाड़ी सेंटर लेत्रे ना हाइबी के बदु अखोई कनो दि हुजी अंगनवाड़ी सेंटर टोटली मो 11000 अब त लेरे बखोई मसिंग बुदि लेबो मैम चेदा दो फिजिकली सेल ऑर्गन ददी संगलेन लेब तारगसु संगलेन दो महिरोई लाक्त्रबा ओजा लेरगसु लाक्त्रगी मोंग याम लेनरे मणिपुर के याम ले मफम सिंग दा है स्कूल सिंग दा अंगनवाड़ी सिंग अंगनवाड़ी सिंग सी मोइना लाक्त्रे हाइसे खरदि दुम लाकबा जानी संगलेन दुनि थंगै सेंग लेत्रि से अयामबना संगलेन लेबदि खरदंग ओइबा अयामबना मयुम दा तौबा मयुम दा तौबन हेलेबा मसिंग से अदुना कोइना लेतबगा चप मानै हाबगी वानी अदुगा ngasai मोइगी सर्विस सिदा कोइना यामना कुपना हेना थिजिलुदबगी ओइरमबसु अंगनवाड़ी सिंग सी अदुम मोइ लोइना फंक्शन तौरियना लौरगा अमुक हेना हंदकी चाहिदसु अनौब मिनी अंगनवाड़ी एना हप्सिल इबनेबा मोइना हाना लेरंबा कोइगी ममांग चाहिददी अखोइदा रिपोर्ट पिरकपदा 9791 अंगनवाड़ी सेंटर लेना हरमी अदु हुजिक्ति 11000 हेनग्रेबा हाबदी हानागी से फंक्शन तौरी अमुक दरकार ओइरेना हप्सिलकपा ओइरमगनेना लौई 11800 अंगनवाड़ी सेंटर सिंगदा ngasi manipur gi oina albendazole herbidak sing pidokre atubo ngasi gi anganwadi center sing da natraga primary khogi government gi school natraga lanai private school sing da yenthoki bedak sing sida ngasi for example masangam da chalhau da miss ta yaw targadi mopop day na su khoi amuk sendori hari athubida masin karam mano mit sin ga da bano khogi nationwide ki unadi february tarik 3 wadni hai to khoi manipur gi undi kam kan tak do jan khoi manipur gi di tarik 3 ni maram di tarik 35 si khoi manipur gi oina khoi gi state holiday leibana maram oiraga khoi government of india gi ministry of health and family welfare dagi koina permission lawjaraga koi manipur gi di tarik 13 to oina mobab de tauna baina akoina dumaina thanga chagi bani okay mobab de si tarik 13 to oina taurani और मणिपुर की अदु मसे ngasi gi ramaina ngasi gi khoi punna school lising mari ga chani 13 अंगनवाड़ी सेंटर अखोइ लिसिंग 11800 से दलो यंथोकी हरे अदो khoi gi mopop de dasu chap mana ba chang da mohana tawdori bra karam mong Mop-up day season ngasi 10th February 2016 National Deworming Day sida angang miss out torakpa maybe na bani khangde school karak thabni khangde khanghauda bani khangde ko sigumba adugumba mayam gi angang do 10th cha hauda ba mayam do moisu again opportunity ama 16 sida mop-up day sida si angang mayam se muk bijana bagi sigi opportunity se avail to biu haina khoina tawza bani adu moigi mafam du su chap mana do ni school for example school A haira khale school A do the 10th February da su National Deworming Day pangthok chakre same thing 16 do da su mop-up day hoina angang school A do da tammi ba angang angang any angang miss out to hoba do adugi kano do opportunity do okay ngasi yenthoki be school anganwadi center sing same amukhanna mop-up day tawza phangauda ba angang gai do adugi moigi damakta to hodoi adu koi school mayam involved to bunina masri ta koi gi स्टेट की हेल्थ सर्विसेज की साइड तक कोई मेडिकल स्टाफ की साइड खतंग की तौबदी खतंग याम चावब चैलेंज हम ओरम वाले सुदा एजुकेशन की स्टाफ अतोप अतोप स्टेक होल्डर मयाम सु कुछ समनर खुसमनर के तोरम दो मालिक कना कोई कम कम बा डिपार्टमेंट सिंग
ꯈꯨꯁꯝꯅꯔꯒ ꯇꯧꯕꯤꯈꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯂꯞꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯗꯤꯋꯥꯔꯃꯤꯡ ꯗꯦꯁꯦ ꯍꯦꯜꯊꯀꯤꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯕꯠ ꯗꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯤꯡ ꯑꯥꯔꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯛ ꯍꯣꯜꯗꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ एजुकेशन डिपार्टमेंट एज वेल एज अखोई सोशल वेलफेयर अखोइना ICDS नी हाइर अंगनवाड़ी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने अदो अखोई हेल्थ की अखोई हेल्थ नदी तौजबको अदोबो अखोइना तौहंदोरिब मी गैदुदी आइदि फॉर एग्जांपल मैडम ना ताकपीखिबा स्कूल द तौदोइदि स्कूल दुदा पिजदोरिबदुदी स्कूल की ओजा गैना अंगांग दुदा पिजदोइने द अखोई हेल्थ की मी ना कशु तौद्रे सेम थिंग अंगनवाड़ी सेंटर दसु अंगनवाड़ी वर्कर गैना पिजबीदोइने हिदाक तो हेल्थ की ओइना अखोइना यामना एज अ कई हाइनी पिलर अबदि मनिंग द पिलर अमा ओइना को अबदि एनीथिंग एनी कई अनफोर्सिन कंडीशन एनी एडवर्स इवेंट ओइगेरा एनीथिंग तौरको मतमदा अखोइगी हेल्थ की ऑलरेडी टीम मयाम लेजे एवरी ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट एज वेल एज इन स्टेट ता मोय ऑलरेडी अखोइ कोऑर्डिनेशन कमिटी हाइना अखोइगी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर चेयरमैन ओइरगा अखोइगी दगी अखोइगी स्टेट तना अखोइगी कमिश्नर हेल्थ ना चेयरमैनशिप ता सुमाइना तौरगा अतोप स्टेक होल्डर एजुकेशन अमदी मोय अतोप डिपार्टमेंट मयाम यावर इबनिना अबदि मोयगी अचौब रोल नि दना अमदि अखोइन आइना पंजागी हेल्थ की ओइजा तारसो अदमाइन तौरगा मोयना यामना मेजर रोल लौबीरगा अखोइगी प्रोग्राम से तौबीबने अदुगा ngasi khoi apik angang jing ha bata atopa school kaaba sing du budi asoba sing du budi mopop de su adum chap yari adu ngasi gi sida natraga mopop de gi su oina khoi chahi ama dagi na ahum bok haigadra so apik pa school gi anganwadi center ga su chatri ba pik angang sing se moi dadi hojigi hari ba tablet si pizza gi hai tar ga moi su dum anganwadi center da chalaga pizza bi ba ya brak mai to ja moi na dum cha dun adu ma'am hojigi deworming gi tablet khogi albendazole khatang charaga ai chahi chopa natraga chahi amda anirak charaga ai jadum safe orani hai ba gi guarantee lebra otherwise akhogi site gi hidak chana kari precautions kari steps pa khalagadi angang sing sida makha tana sumo makal gi worm sing se pung da changoi hai ba gi haidi step hai tare ne precautions kari lokot pa ya oi charaga budi akoi wamdagi free oini hai adu ragasu akoi akoina tin hilak si chaba nataba matam da su atai matam dagi loksil lakpa yari banina loksil laiba lambi sing do koina thingba taba kari dei loksil lakpa gi haida koina pot chai chaba matam da koi gi chamthok vegetable ni khangde uhai ni khangde bazar dagi hek leraga koi gi chaba gi habit si tawdaba phajana ising afabada chamthok piraga chaba adagi akoina ngasai khong hamuba matungda khut sa se sengna hamdok piba adagi chak chadringa du su khut sa se sengna hamdok piba adagi amukoina chaga doiba thakadoiba pot chai sing se asisu akoina phajana upun warfan changhandana phajana kupiraga thamaga adagi akupa potu khatang chabi gadaba adagi akoi gi angang sing si gi habit su mapanda koi letin da nataba mapanda khong hamba gi habit si tamdaba adagi akoi soil dagi transmit tawi haimina koi gi angang sing si makhong na chatpa matamda khong je koi barefoot chataba sandal tonga chatpa kai da koi barefoot chatpa tardi huwam si di akoi khong dagi adum moi lar bha je chang aga adum akoi gi lymphatic system adagi blood ta changraga lungs dagi amuk changaga koi intestine da amuk changhineba adumai tawraga intestine da harbor tawdoini na barefoot chatpa si asisu chalhandaba adumai taw taraga di hariba precaution sing si lobo taragadi moi amuhana one free oiraba matungda amuhana infect tawdabagi chance lei okay kurhamba mathok tari open defecation lam koi lamang tumang da khonghamba tawdo mathok tari koi section mathok da habne lu na chaba thakpuda su aduna probably aduna oramba ya koi national hand washing day ga su leri kurhamba gi haina business school laga tambi ba leri adubo hojiki hidak se chana daga chadringai da charaga su chahau da targa su koi worm se lei gi targa di any of the worm hom sig maro na whip worm gum lei gi targa di tasingna leire khanga matung da miyo am nar e khalasi madugi da mukta di khoi gi tongan ba treatment leibra adugi da mukta su deworming hajugi tablet se dum charaga dum yadoribra tongan ba lai sim masigi su treatment leibiribra sigi for example angang se akoi ngasi just example da ngasi deworming tablet se pijara kanda mayumda makhong hamak pada yaure na khalasi ko then adugi di on treatment chathabiyo aina hygienic ko adi already yarok tardi because already aduna some kind of confirmation that the child is already infected with worm ko aduna manak takpa doctor PHC dani khangde doctor anyone da adu consult tawbiraga makha ta ba
ट्रीटमेंट लौबियो है ना हाइजनिंग ओके करिगुम्बा कोई हिदाक से चाग्र मतुंगदा कोई खोंग हाम खोपदा यारक तारगदी मदुदन अंगांग दुगी पुनुंगदा हानदगी हारिबा कोई तीन मखल अहम सिगी मनुंगदा अमदी सोइदन लेरि हाबगी कन्फर्मेशन नि मदु यारक तारगदी कोई मनाग नकपा प्राइमरी हेल्थ सेंटर नत्रगा हॉस्पिटल चपीरगा डॉक्टर से तानबियो हाबनी मदु तारगदी हेना चेक्शन बा अरे हेना लाइना से कंट्रोल तब ngamgani at the same time हारिबा कोई चही की ओइना पांगतोरिबा कोई हिदाक चाबगी थरोमसिला सुसर याब मथक तारि हाबनी अदु ngasi की थरोमसिना माइ पाक तारगदी मखा ताना चही से की तंखाइ चलकपदसु अमुक लाक पियारी अदुगा चही खुदिंगी कोई अतोपा वैक्सीनेशन प्रोग्राम मयाम अमा तब अदुगुमना हारिबा नेशनल डिवर्मिंग डे सु मखा चथर पियारी हाइबगी थाजबा अदुमदी दमक लारी ऑन द नोट ngasi onte manu hungi थरोमसे मतंग सद लुसिन जरगे ngasi की थरोमसिदा डॉक्टर बोनी अमदी डॉक्टर इबेम चा मैडम अनिना लिंगबिरक तना थरोमसे मपुंग फान बि दमक मैडम अनि बुथागा फंदुक चरी अप्रिशिएट यू जॉइनिंग मसिन ngasi manu hungi थरोम ngasi एडिशन से क्रम तो बिबगे खत खान बिरप यागनी कोई मेल आईडी impactvnews@gmail.com नत्रगा कोई फेसबुक पेज www.facebook.com/impactvmanipur दा जॉइन तो बिरगा कमेंट अमदी फीडबैक था बिरप यागनी with that this is Rajan Thomop signing out see you same time next time at prime time have a good night